Hi ma'am, Capex Beauty da muhana ma'am bu welcome to Watery. Ngasi ki video se kitang tentak toba aduga kitang colorful oibu video ne. Haidi engonda laizaba lipstick khara aina ma'am gi mamangda swatch tawra color do share tongningbagi ne. Ahanba keno se lip product se keno ne kari ahanba se Nykaa gi magi lip gloss keno do adudagi ne aduga magi color sina BomBae haiga si color se personally I yam pamzai haidi aina khanbada aigi skin tone se yam suit tawe aduga nude so ga haidi nude pam keno na di si se adum yam pam na adum taigini ga haidi machu se fazabane yamna aduga adum long lasting so oiga next sina keno ne Clinique tagi ne siki se ase magi keno se keno di khangdre ado aina Clinique ki pot khara lei himne adeda moina saina sample oi kai oina hapakhibne bako aduga magi color shade sina 14 plum pop haiga sise aina khanbida pink color palm mina di yam palm gani hadi lip balm ki type to sutoba aduga lipstick ki type to sutoba lana sise pink palm mina di yam palm zagadaba color ni next se Wet n Wild gi lip product mari ne ahanba se Wet n Wild gi magi lipstick matte of series to adudune meglast series or maliko aduga sigi color sina E900B haigo sise brand nude ne aigi imanabi best friend gi lobani sise brand nude pama mina di ai khamada yam pamzani sise pure nude phaze long lasting su oi aduga tinda dera kana crack tawla adudi shu taw de si product se yam phaze next se Wet n Wild gi cat suit series to adugi mini bundle ne go sise aseng bagi di Nykaa da moi mari set mari toroga yon bane ko ama aingoda leibu to kadai te chakram ai haji thiba khangdre mathangi video da hapcharake han bagi color se sigi reddish tone over se magi shade name sina E962A live snow Pink-nic haiga I said Pink-nic I don't want it, but then again yeah sunlight na amu hena phaze basi color se go and red palm mi gi di kitang metallic su kitang oiba adi hint of metallic so oiba si se red palm mi gi di I think they will really like this color ka si se phaze yam aduga next si se magi curry shade hide si se purplish shade kitang changi ko si se aduga magi shade name sina E961A akai so serious hai ga I don't swatch those again hana tang metallic kitang oi si so ai si kitang kang e budi chathok trabani na sijinabado ni kitang kang salle but yeah shade chadum oi dana ko last sigi mini bundle sigi and si se everyday use kidi I think this is one of the best colors I know on toujabado ko si se kitang nude so ba tang pink shade chu changba duga hadi hatang chathok pa na jaga thabak gumba office gumba chatpa gidi I think sima chu se am phaze ai hana swatch tawjage ka sima chu se am phaze duga moi Wet n Wild gi metallic ki se na taba sigi se sigi my formula se cat suit formula se taibude adum long lasting oi bane si color number se E924B Rebel Rose hai ko si se I think si se adum everyday use ki di perfect color ne haininge next se kano ne kuidi re se product se ngona leibo but I really like this product ko haidi mi karana di drying oi khole hai but I ngonda di personally yam nungai si se Nyx ki moigi soft matte lip cream dune ko hadi magi color payoff adegi magi texture aingon aina yam pamjaba do pura oi aduga magi sigi aingon da leriba posigi shade name sina SMLC20 Copenhagen haiga I'm thank swatch tawjage siba choose a yam pamje ai kitang dark oi bugum shade sikar pamgal le ski se Nyx ki product se loina adum phai
aigi wakhalda dum sijinabada haidi value for money oibako. So this is also one of those products se kaino ne akhoi manipur da di Amway jam sijinai dana ana Amway gi attitude to adugi lipstick ne sise my color se wine lustre haiga si something swatch tawjage sigi color sisu aini am pamjaba color ne color payoff se am phajai na haidi Nyx go almost color payoff se am phajai go. So maybe color no so be but I see the colors am pamjai. Next se kaino ne Huda Beauty gi moi gi lip liquid matte series to adudune aduga sigi color sina Heartbreaker haigo sise Huda Beauty se kaino ne ma se dum price dum high way go but I know Huda Beauty gi sigi sise aigi birthday da aigi boyfriend ne pirakhiu ne adu sigi product se my kaino se color payoff se am phajaba but hari pura kaino oidena sise ko but my manam je eikhoi pura vanilla cake to adu ge manam je chap mane vanilla gumba adigi kaino manam nu shiba ama kitang pamba mina di I think moi di am pam jagani last da sise kaino ne moi lip tint thai budune ko haidi not exactly lip balm not exactly lipstick ko moi kaino dani sana I'm tang han ujjagi ko swatch taraga sise the face shop ki watery tint hai ko my color sina 01 pink bella 01 rose bonbon hai. So ngasi gi video sidi kitang tentak taw video ne angonda leiba keno lipstick ka se ani kitang sum share tongning bagi kitang sum share tongning bagi video se saja bane sigi di sidi lo shinjare bye.